tea dzula matshelo ḽa matshelo ḽi u to ḓi palele muṋe ngori vhumatshelo hu vha hu haho. Vhathu vha no khou ṱoḓa thuso yaṋu kana vha no khou ḓo thusa vho nga zwiṅwe vha ni wanisa hani? Vha nga ngwana kha nomboro dzi tevhelaho, hedzi nomboro ndi dza WhatsApp na call 072 40 58 693. Awedzi do 072 40 58 693. Ni tshi khou onesa vhaeni okay kha dzi Facebook ri sathu ya kha musi ka tshirendo tshiṅwe tshaṋu? Ya kha dzi Facebook ndi na page yanga ino pfi Vandalist to Renda na page yanga ine ya tovha yanga nṋe muṋe ine vha nga ḓa inbox ine ya pfi Nemukula Z Vandalist. Na kha Twitter ndi yone hanefhaḽa @Nemukula Z na kha Instagram ndi pfi zwi ḓo fhela Nemukula. Zwi ḓo fhela ri khou livhuwesa tshifhinga tshaṋu. Ri na tshirendo hafha tshena ri ṋekedza tshone tsho no pfi pfunzo phanḓa. Tshivha tshi khou tou amba nga mini kha musi ngo pfufhifhadza? Hedzi tshirendo tsha pfunzo phanḓa ndi tshirendo tshine tshi khou amba nga ha u ṱuṱuwedza vhaswa uri kha vha dzhiele pfunzo nṱha vha sa nyadze pfunzo ngori pfunzo ndi yone ine ya ita uri muswa a bvelele. U na pfunzo u vha u muhali kha zwoṱhe zwine wa vha u tshi khou ṱoḓa u ita zwone naho kha musi mushumo wa tshi nga konḓa fhedzi u na pfunzo u ya kona u ḓiimelela hoṱhe hune wa vha hone. Kha zwa muthetshelesi ndi musi ri tshi khou amba na Nemukula zwi ḓo fhela u ḓivhidza Vandalist u bva kha ḽa Thengwe ri ene zwine a kona ndi zwe zwa vhurendi o ri itela tshirendo hafhanoni tshi a vha tshi khou amba nga vho Nelson Mandela. Fhedziha tshifhinga tshi khou ri tendela uri kha musi ri sathu lidza tshirendo tshawe ri thome ri fhire nga hafhanoni. Fuda ya fhambanaho zwi tshi elana na mufuda wa nnḓu yavho nahone ri ḓibandekanya kha tshiimo tsha tshikwama tshavho. Double Roman concrete tiles vha i wana nga 750. Vina round shape concrete ridge vha i wana nga 25.99. Una muthu wa ufuna yambo ḓi cancel D3756 Dobeni Village kha email sales @temple.co.za kana luṱingo kha nomboro dzi tevhelaho 015 880 1230 nga tshifhinga tsha mushumo musumbulo u swika ḽavhuṱanu mugivhela ri vula nga 7 u swika nga awara ya u thoma masiari. Dam Wall Roof Tiles, your consistent and high quality concrete roof tile supplier. Makuru vhane vha khou lwala musi vha khou vhulawa ngani? Muḓulu wanga ndina mpigela hola uno to fana na wa gidi ḓaṱahe mbili kokotolo. Makuru vha nga to dinwa nga zwezwo hangei Murunwa Pharmacy huna tie ya mukhushwane hoyi wa dzi virus unopfi Muru Viral Flu. Ndi khou gidima zwino nda yo vha rengela yone hu sa topela maḓuvha mararu vha ḓa vho no to fhola tshoṱhe vho no to njala vha tshi vho to rabula. Kha vha ḓe Murunwa Pharmacy vha Murunwa vha ri saving lives is our calling. Better service is our custom. Ri wanala Nemorani Shopping Complex, shop number 2, ḓoroboni ya Thohoyandou. Luṱingo ndi 015 962 1062 kana vha ri kwame kha 083 3794901. Muru Viral Flu ndi yone makone kha mpigela misi yoṱhe. 89.1 to 102.4. That's the one. Huyu ni Vandalist wa Renda. Uchirwana maḓuvha vhu ṱoḓa pfunzo vhananga. Uchirwana maḓuvha ndi pfunzo vhananga. Vha ri pfunzo ndi khiya ḽifhasi. Ikulula maganzho oṱhe a vhutshilo. Wa tshila u tshi penyelela nga yone pfunzo. Vhumatshelo havha havhuḓi. Ajena kholo fhala azitsini. Ajena kholo azitsini. It like a flight mode. Nda? Penyisa
ndikamba funzo ndi kupula bushai bananga yando kupula na buseza ndokupula hukule ndo kupula na funzo ndi banga la mtea wote ili funzo ndi fuma la mruga wote afarela ka funzo ubane muhali kwa muhali misi ya kombo kwa muhali ndwana kwa muhali kabishumo kwa muhali watone jimla hone koruba muhali ka funzo farela ka funzo ya musa urukona verekanya ukona pasaka kumulomoni na bana bawo kumachelo hao ka funzo usifunzo zayo ya staratani ikamba funzo iwanalo magudezini une wadedezwa kabakoni wazutotambezao enda lisi kuri funzo panda kewe musa wa Afrika Chipembe iwe musa na utopiro wa prananga baluwa bane bajera funzo mta bane baya apete bafundeya batu pedero bakono bona balana pala iri funzo ka funzo yao funzo kewe musa enda lisi kuwelera Avarenda mkomani. Nilifunza yani baswa nijiende funzo panda enda lisi kwamba achiko uwelela ulijirani funzo panda baswa Afrika Chipembe imisa shako lanu wene funzo chimbizana teknoloji ndiyo nanoko chimbiza shako lanu zozino funzo panda enda lisi tuko uwelela nda